Pozdrav svima, evo ovo je jedan video kako spriječiti ta oglašavanja na internetu po Google Chromu i YouTubeu što je više moguće. Ta oglašavanja i ti pop-up reklame u većini slučajeva se jednostavno izlaze zato što koristimo i besplatne licence i na YouTubeu i na Google Chromeu. Stoga kako smanjiti ih ili potpuno ugasiti, idemo u postavke. Idemo na Google, tražimo Google, evo ga, pod Google tražimo oglasi ili pop-ups, tu gdje imate vaš ID za oglašavanje, kliknete oglasi Google i on vas prebaci na stranicu. Kad dođete na tu stranicu, možete i pročitati, nije zgoreg, stvarno bolje ćete razumjeti što u stvari ti oglasi i na koji način funkcioniraju. No ako želite neku bržu verziju, kliknete na postavke oglasa i on vam otvori stranicu jednu. Kada dođete do tih Add Personalization, ja sam kliknuo na Off. Ja sam već napravio to i iz tog razloga i imam manje prikazivanja tih reklama i skočnih prozora. Kod vas će ovo biti stavljeno na On. Vi definitivno kliknite na tu ikonicu da vam se prebaci na Off. Kada ste to kliknuli, kliknete na More Options. Kada dođe More Options, scrollate skroz dole i piše To go your online choices. Kliknete your online choices i on vas naravno prebacuje ponovno. Evo vidite, to je upravo što vam ja govorim, ti skočni prozori jednostavno ubijaju u pojam gdje je your online choices. Evo ga, i on vas prebaci na ovu stranicu. I evo, kao što vidite, on vam dole sad očitava sve te stranice gdje vi imate uključene te skočne prozore. Sad ćemo malo pričekati da se oni učitaju, da vidite točnije koliko je tih stranica. Evo vidite trenutno što je kod mene našao je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tih, ajmo reći kao web stranica gdje on meni non stop izbacuje te reklame i oni su meni sve pod isključeno. Nažalost, non stop vam dolazi ti neki novi i jednostavno ja više iskreno svaki doslovno drugi, treći dan moram ponovo i iznova ovo raditi zato što uvijek se spoje neki, evo pogledajte upravo, znači sve što je zeleno znači da je trenutno aktivno. Evo vidite, AdBrain Ltd mi je trenutno aktivan. I stoga kliknem na njega da ga isključim. I sad je 1+X upalio se. Isključite i njega. I to je to otprilike, ne bi trebali svaki pojedinačno, kliknete samo, evo, trenutak, evo ga, uključi sve tvrtke, kliknete na isključi sve tvrtke na crveno i on bi u biti trebao napraviti sav taj posao. Ništa otprilike, to je ono kako sam ja uspio riješiti taj pop-ups i reklame. Nadam se da je video pomogao, ako imate još kakvih pitanja, slobodno pitajte. Pozdrav!